Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2014 i-The Prince. Imovie yethu siyiqala ngomakhenikhi igama lakhe uPaul owafonela uBeth indodakazi yakhe nge-video call. uBeth wayefunde e-university kwenye indawo etshela ubaba wakhe ukuthi uright ukuthi ukhathazwe umsebenzi wesikole. uPaul wanothisa ukuthi indodakazi yakhe noma into ikhathele kodwa ingathi kukhona okungekho right. Embuzisisa ukuthi uneshow ukuthi akaguli indawo. uBeth watshela ubaba wakhe uPaul ukuthi uright ethi usejahe kube next weekend bahlangane wavala ifoni. I can't wait for next weekend. Me too. Ngakusasa uPaul wabuyela egarage la elungisa khona iy'moto wafica incwadi yayethi uyayivula wathola ukuthi iqhamuka kwi-university kaBeth. Nokwathi lapho ethi uzama ukuphinda amfonela uBeth angabe samthola efonini yakhe kodwa yaphendulwa enye indoda angayazi. Leyo ndoda yathi mayithola ukuthi uPaul ubaba kaBeth yavele yayivala i-call. Shit, this ain't even my phone. uPaul abangisaphatheka kahle lapho efonela indodakazi yakhe uBeth ephindaphinda kodwa engasamtholi efonini. Eshiya nama-voice message emtshela ukuthi amfonele back kodwa wayengafoni. So yeah, I got a notice from school about something, but uPaul ngokungaphumeleli kwemizamo yakhe wafonela uMastende ikhehlela umnikazi wale ndlu kwaqashe khona uBeth kodwa lowo mkhulu watshela uPaul ukuthi uBeth akasaziwe iy'nsuku. Doesn't look like anybody's been there for a while. uPaul ngokuphatheka kabi kokuduka kwendodakazi yakhe wabona ukuthi kungcono athathe ibhanoyi eseya kuleyo ndawo la kufunda khona uBeth. Wafika endlini yomqasho kaBeth wanokha isikhathi eside kodwa engaphendulwa umuntu. uPaul wawukhahlela ngenkani umnyango wangena ngaphakathi endlini waqalaza izinto ey'ngamnika iklu kodwa engatholi lutho. Ngaphandle kwesithombe esisodwa kwabonakala uBeth esishuthe nomunye umngane wakhe ngaphambi kwebha. uPaul akachithanga sikhathi wathatha leso sithombe waya kule bha evele esithombeni ephethe sona isithombe wayobuza kwenye indoda eyayime phambi kwaleyo bha. Leyo ndoda yaphika yathi cha ayikaze mbone. Wangena ngaphakathi uPaul esewubuza kwintombazane edayisa ebha. usisi odayisa ebha watshela uPaul ukuthi ngeke aze amphendule uma engathengi something. uPaul wanika lo sisi imali emcela ukuthi akabuke isithombe. Lo sisi wasibuka isithombe watshela uPaul ukuthi namhlanje ebusuku akababonanga. uPaul wathenga amanzi wahamba eseya kwi-crowd egcwele la ebha. Isadidekile ukuthi uzosuka ashone epho wahlala phansi waphuza lawo manzi. Kanti ngenhlanhla uzothi uyaqalaza wayibona intombazane eyayishuthe noBeth esithombeni. uPaul waqonda kuyena lo muntu wesifazane igama lakhe kwaku-Angela umngani kaBeth. Nokwathi uPaul ebuza u-Angela ngoBeth u-Angela wathethisa uPaul embuza ukuthi uyifunani izinto yikaBeth. Oh, so you've been going through your stuff. well, I'm worried about it. uPaul wathi esachaza u-Angela wavele wasuka wahamba wamshiya. Nokwathi lapho ethi uyahamba u-Angela uPaul wambamba ngengalo. Kwaqhamuka abanye besilisa bezama ukubahlukanisa begxeka uPaul ngokuthi uharasa umuntu wesifazane. Hey, that's enough. Ama-security asebha bakhipha bonke ngaphandle. uPaul wachaza ukuthi yena ubephatheke kabi ngokulahleka kwendodakazi yakhe bengaharasi umuntu. Ucela noma u5 minutes kuphela. 5 minutes. Give me 5 minutes. u-Angela wathi ulambile wakuthenga ukudla uPaul bahlala phansi wadla u-Angela. u-Angela watshela uPaul ukuthi bona benoBeth abasasondelene ngaleyo ndlela yasekuqaleni. Ethi u-Angela mina ngumuntu osebenzayo futhi osithandayo isikole kodwa uBeth uyalova ngimazi nokuthi ethi ngezwa kuthiwa akasahlali nalayo sowalandela i-boyfriend yakhe ekuthiwa u-Eddie edayisa ngama-drugs. Beth? She doesn't go to school anymore. She is doing shit that I'm not into. Lezo indaba zamthusa kakhulu uPaul kodwa wazama ukuyiqinisa. Ethembisa u-Angela ukuthi azomnika u$500 uma engamkhombisa la kuhlala khona u-Eddie. $500. We drive down, just point out where he lives. It doesn't matter whenever we get there, and you can go right back. Ngokuzwe lika$500 wavuma u-Angela bahamba noPaul. Bese endleleni u-Angela wabuza kuPaul ukuthi akakuripotanga ngani ukulahleka kaBeth emaphoyiseni. uPaul watshela u-Angela ukuthi amaphoyisa angeke amsize ngalutho ngoba azomtshela ukuthi wona aqala ukusukumela udaba lokulahleka komuntu mase kuphele 48 hours. Ethi uPaul phezu kwalokho futhi amaphoyisa azomtshela ukuthi uBeth uyizibalekele ngokwakhe njengabo bonke abantu abasha. Why wouldn't you just call the cops? Because they wouldn't even do anything for 48 hours. Sebehamba ama-hour emgwaqweni uPaul wangena kwelinye igaraji ukuyofaka upetrol. u-Angela watshela uPaul ukuthi akayekele uBeth aziphilele impilo yakhe. uPaul waziba leyo suggestion ka-Angela watshela u-Angela ukuthi akabuyele emotweni baqhubeke nokuhamba. u-Angela wabuyela emotweni etshela uPaul ukuthi unesicefe. You are so annoying. Badriver baze bayofika endaweni yase-New Orleans. u-Angela wahambisa uPaul kwenye i-nightclub la u-Angela benoBeth abaqala khona ukubona u-Eddie. Before bangena uPaul watshela u-Angela ukuthi kuzomele bangahambisani ndawonye bathi ukuqhelelana ukuze abantu banganaki. When we get in there, I want you to keep a little distance from me. Wezwa leyo nto u-Angela wadideka ebuza kuPaul ukuthi uqonda ukuthini. Kodwa uPaul waphuma emotweni etshela u-Angela ukuthi akamthembe. Esephumile uPaul watshela u-Angela ukuthi akamlinde amaminithi ambalwa emotweni before angene ngaphakathi e-nightclub. Ethi yena uzongena ngaphakathi athole indawo yokuhlala wathi kodwa uma umbona lo Eddie ungazisi. You see this Eddie guy?
Just let me know somehow. E-nightclub u-Angela wavela walahla iside waluze focus kube wahamba wayetoilet wawubhema ama-drugs wabuya lapho esedakwe ama-drugs esedansa nightclub. uPaul wavela wabona ukuthi iplani yabo ayisahambi kahle. Esadidekile uPaul ukuthi uzokwenza njani kwasuka u-Angela waqonda ngqo kuPaul etshela uPaul ukuthi akeze badanse. uPaul wayeziba leyo nto efocuse ekutheni wathola indodakazi yakhe kodwa u-Angela waqhubeka nokuba ngesicefe waze watshela uPaul ukuthi abahambe baye kwenye indawo. uPaul ngokungazi ukuthi umqondo ka-Angela uphezu kwani wavuma baphuma kwathi lapho sebephumele ngaphandle u-Angela wakhombisa uPaul abangani baka-Eddie ababemile waqonda khona uPaul ebabuza ukuthi uphi u-Eddie esikhundleni sokuthi aphendule la madoda avela amshaya uPaul. Ma, looking for Eddie. Get out here. Tell me where he is. You just yourself, buddy. If I ever see you here again, you're a dead man. La madoda aqeda ukushaya uPaul ahamba. uPaul wasukuma lapho washaya la madoda esiwanokha one by one. Wathatha neselfoni yoyedwa walawo madoda wahamba nayo ngethemba lokuthi izomholela ku-Eddie. Sebesemotweni uPaul wanikeza u-Angela ifoni yala madoda emtshela ukuthi akasendele u-Eddie message. u-Angela wayesaqhaqhazela esathuswe indlela uPaul alwa ngayo. Wayesesaba kwayenezibone engaphephile ebuza kuPaul ukuthi kwenzakalani kade. u-Angela ethethisa uPaul ethi akambuyisele ekhaya wathi uPaul sinayo indawo yokuhlala khululeka. Can you take me home? I want to go home. Wadrayiva baya kwelinye ihhotela elishibhile for ukuthi u-Angela akwazi ukuphumula. Sebengaphakathi u-Angela wayengayekile ukubuza uPaul imibuzo ngokuthi akawatshela ngani amaphoyisa ngokulahleka kaBeth, kungani engafuni babonakale behamba ndawonye, kungani futhi eshayela amadoda kalula kanje. uPaul wayethulela wangaphendula waze wazela walala u-Angela. uPaul wasala kanjalo ehleli wabuyelwa imicabango yokuqhuma kwemoto ka-Omar iqhuma nonkosikazi ka-Omar nengane ka-Omar. uPaul ezama ukumemeza unkosikazi ka-Omar nengane ukuthi bangangena emotweni kodwa baqhuma nebhomu emotweni yasha. u-Angela wayesevukile ebuthongweni wabona uPaul wayemile engasigqokile isikibha eme phambi kwesibuko. u-Angela wachaza umzimba kaPaul netattoo yakhe wasondela. uPaul wasuka eduze ka-Angela kwangena imeseji efonini from impendulo ka-Eddie kade bemsendele yona evuma u-Eddie ukuthi abahlangane ebhanti ntambama. Is that him? He's at some bar called Excite. Nokwathi sebefikile lapha ebar u-Angela wangena kuqala wabuya waphuma wazotshengisa uPaul ukuthi u-Eddie uhlelile. uPaul wabonga ku-Angela wamnikeza le mali ayemthembise yona wamtshela ukuthi usengahamba ekhaya. uPaul wathi mayengena ngaphakathi ebar wabonwa enye indoda ekuthiwa uStewart yayimazi kudala uPaul. uStewart watshela la amanye amadoda ayehleli nawo ngoPaul nawo wayimazi uPaul. Carl, bring another glass. uPaul wahamba waya la ehleli khona u-Eddie embuza ukuthi uphi uBeth. u-Eddie wabuza kuPaul ukuthi ngisazelaphi leso sifebe mina lokho wacasula uPaul. Khona lapho kwafika uStewart wathulisa u-Eddie watshela labo besifazane ukuthi abasuke etafuleni. Shut up, Eddie. Come on, let's go! uStewart wahlala phansi watshela uPaul ukuthi uyaxolisa ngokuyiphatha ka-Eddie nendlela engakhulumanga ngayo u-Eddie. uStewart ecela uPaul ukuthi angamlimazi emkhumbuza nangezinto ezenzeka eminyakeni ewu-20 eyadlula. uStewart watshela u-Eddie ngobungozi bukaPaul ukuthi wakwabulala amadoda amaningi. uStewart edalula amafayili ngoPaul ukuthi kwakuwumuntu owayeqasha ukubulala ebulala ama-members ama-criminal organizations. Every time we shoot, we'd miss like you were made out of air or something. uStewart wabuza kuPaul ukuthi ngoba usubabulale bonke abantu engangihamba nabo mina wangiyekelana usungikhombe ngesibhamu ungangidubula. u-Eddie wayeqale ngokudelela uPaul mayesezwa lezo indaba ngoPaul wafikelwa ukusaba. u-Eddie waxolisa kumalume wakhe uStewart wasexolisa nakuPaul wamtshela ukuthi akamazi ngempela uBeth ukuthi uphi. We went out a few times. She started getting into harder stuff. u-Eddie watshela uPaul ukuthi uyavuma ukuthi usuwakwathandana noBeth kodwa ubeseyisigqila sama-drugs e-heroin kakhulu uBeth. ethi ngamixwa yilokho angifunanga ukuyifaka kakhulu kuyena. ethi kodwa ngagcina sengizwe kuthiwa ubesethandana nenye i-drug deal ekuthiwa uTony owaziwa nge-The Pharmacy. uPaul wabuza i-address kaTony The Pharmacy uStewart wamnikeza. uStewart ethi The Pharmacy elinye i-drug deal igama lalo uTony Martinez. The pharmacy is a scumbag drug dealer named Tony Martinez. ezwa lokhu uPaul wasukuma eseyakhona ku-The Pharmacy. uPaul before ahamba watshela uStewart ukuthi isizathu esangenza ngingakubulali 20 years ago ukuthi ngase ngiphelelwe yinhlamvu zesibhamu. Oh, Stewards. I ran out of ammo. Esephumela ngaphandle uPaul wethu sokubona u-Angela ukuthi usekhona kahambanga umlinde emotweni ngesikhathi u-Angela etshela uPaul ukuthi uzomlekelela ukuthi bathole umngane wakhe uBeth. wabonga uPaul kodwa wamtshela ukuthi ngeke uzukwazi ukudrive mina engishayelayo. I'm driving. Move over.
nokwathi sebehamba babona amanye amadoda amabili. Lawo madoda aqala lapha abalandela. Lawo madoda ayesebenzela omunye umholi wezigebengu owayepowerful igama lakhe kwaku-Omar. Njengoba simbona u-Omar eya komunye futhi umholi wezigebengu ababanga naye indaba yebhizinisi ngesikhathi u-Omar etshele elinye ibodyguard lakhe igama lalo Mark ukuthi akamdubule, wamdubula lo muntu wambulala. La madoda ayelandela uPaul no-Angela areporta back ku-Omar ngesikhathi bemfonela u-Omar bemchazela ukuthi baseyithendeni zakhe uPaul. Ezwe igama likaPaul u-Omar wacaswa kakhulu etshela la madoda ukuthi umdinga la uPaul babuye naye. Ngesikhathi uMark ezama ukukhuza u-Omar ukuthi akakhohlwe izinto ezenzeka kudala, u-Omar wathethisa uMark emtshela ukuthi ikhona izinto zokuxolelwa hayi le. Etshela yena uMark ukuthi naye akamtholele uPaul ayembiza nge-The Prince okwakuyigama likaPaul lakudala. Get some people now. The prince is here. Bring it to me. Lawo madoda ayethunywa u-Omar aqala lapha ahlasela uPaul no-Angela. uPaul wakwazi ukusavava kuloko kudubulana, wakwazi uPaul ukubanqoba labantu ababemhlasela. Nokwathi lapho uPaul eseyibambile le ndoda yayilimele ibuza ukuthi ithunywe ubani, yasho ukuthi bathunywe u-Omar. Omar. Eseyitholile impendulo zembuzo yakhe uPaul wabulala la madoda omabili. Wasuka lapho uPaul wahamba kuleyo ndawo. Ngasendaweni ka-Omar kwafika uMark ezoreportela u-Omar ukuthi la madoda amabili kade wathumile, eyodwa useyibulela uPaul, eyodwa ilimele kakhulu. Waqhubeka uMark wachaza ukuthi isizathu esenza uPaul abe la kule ndawo yingoba uzofuna indodakazi yakhe elahlekile. U-Omar wabona kuyisizathu esibaluleke kakhulu ukuthi amthole uPaul. uMark wayezizwe engakhululekile ngokushiwo ibhosi yakhe u-Omar ngokubhekana nomuntu ofana ne-The Prince uPaul. Kodwa u-Omar watshela uMark ukuthi kubalulekile ukuthi atholakale uPaul ngoba uyisizathu sokuthi unkosikazi wakhe nengane yakhe baxhunyelwe ibhomu emotweni. We have a chance to get him. Right now. Let's go get him. U-Angela wayengasakhululekile ngoPaul, engayekile ukumbuza imibuzo ngepast yakhe nanokuthi kungani u-Omar emfuna kangaka uPaul. U-Angela ethethisa uPaul ethi kanti ubani? uPaul ethi ngumakhenikhi wase-Mississippi. Who are you? Not a mechanic from Mississippi. uPaul watshela u-Angela ukuthi ubengayena nje umuntu ojwayelekile. Ethi ngaqala ngaba yi-street gangster, kwathi later ngarecruiter ugovernment ukuthi ngibulale bonke labaholi beyigebengu ababeyingozi kakhulu ngokubulala nokushushumbisa ama-drugs neyikhali ngalezo yikhathi. Ethi eminyakeni ewu-20 eyodlula ngaya nga-asana kwemishini ukuthi ngiyobulala u-Omar. Ethi iplani yami kwakukuthi u-Omar ngimqhumse ngebhomu emotweni yakhe, kanti ngalelo langa imoto izosetshenziswa unkosikazi wakhe hambisa ingane yabe esikoleni. Ethi uPaul ngazama ukubamisa ukuthi bangangeni emotweni kodwa kwase kulate. Ethi lelo bhomu laqhuma labulala umama nengane phambi kwamehlo akhe u-Omar. Ethi uPaul kusukela ngalelo langa ngaphila ngokudliwa unembeza, namanje osangidla lowo nembeza ngaze ngawuyeka kwalowo msebenzi. Ethi nganyamalala kwakule ndawo yaseNew Orleans ngayohlala kwenye indawo ngayiphilela impilo ejwayelekile ukuba umakhenikhi wemoto. Ethi njengamanje imishini yami ukuthola ingane yami uBeth before u-Omar ayithole kuqala. Watshela u-Angela ukuthi amadoda athunyelwe u-Omar angazama ukubabulala bobabili. Wathi kodwa ku-Angela akamthembe, uzomgcina ephila. Nokwathi eseyilungisile le moto abayitholile badriver esehambe seyohlangana noSam, omunye umngane wakhe wakudala wayese-own ihotel. This is impressive. uPaul watshela uSam ngakho konke okwenzekile. uSam wayemazi uTony the pharmacy ukuthi ubani, wamnikeza ama-directions. Nokwathi before ahamba uPaul wacela uSam ukuthi ucela amgadele u-Angela amgcine safe. Noma uSam wayeseyiyekile leyo mpilo yobugebengu ababeyiphila nawe uPaul, kodwa wavuma ukuthi uzokwenza lokho. We'll wait here then. Kwathi uPaul esehambile, uSam watshela u-Angela ukuthi uPaul bekuyindoda ebeyingozi kakhulu kwi-underworld yaziwa ngegama lokuthi u-The Prince. uSam waxwayisa u-Angela ngobungozi bokusondelana nokuba involved nomuntu ofana noPaul. uSam watshela u-Angela ukuthi akadlalele kude noPaul makuthi usafuna ukuphila. uPaul wavakashela omunye umngane wakhe wakudala wayedayisa izikhali ngokungekho emthethweni. Nokwathi uma efika lapho wathola ukuthi umnikazi waleyo ndawo uswashona. Isitolo manje sasezirana indodana yalowo muntu igama layo uFrank. Emva kokungabaza okuningi uFrank wagcina buyiselile uPaul lezo yikhali ezayikade eshiwe uPaul kuyena ubaba wakhe uFrank. How many you gonna need? How many you got? Esehlome ngokwanele uPaul wahamba eseya ku-50 Cent njalo kuTony the pharmacy. Wahamba uPaul wathi esefikile lapho watshela ibodyguard lakhe ukuthi uze nge-information ezosindisa yena uTony the pharmacy. Ibodyguard lamphoqa ukushiya ibhamu ngaphandle angene engahlomile wakwenza lokho. Ngaphakathi uPaul wakhuluma naye uTony ebuza ukuthi iphi indodakazi yakhe. Jimmy tells me you got some information for some sort of tip.
uTony wathatha uPaul wamhambisa la ekwakulele khona uBeth edakwe ama-drugs ayewa-overdose. Siyathola ukuthi uBeth kwakuvele kucushwe ngayo ukuthi uyogcina efikile la uPaul ukuze bekwazi ukumthatha sebemusa ku-Omar. Kodwa uPaul wavele walwa wabulala uTony nalamadoda amgadile wathatha indodakazi yakhe wabaleka. Emva kwesikhathi wafika uMark wafica izinto zimabheketwana endaweni kaTony the pharmacy nokuthi uPaul wayesehambile nengane yakhe. uPaul wabuyela ehhotela likaSam for ukuyolapha amanxeba akhe la adutshulwe khona. uMark naye wafika watshela u-Omar ukuthi uPaul ubalekile nengane yakhe kodwa kuyezwakala ukuthi ucashe ehhotela likaSam. u-Omar wasukuma fast ezwa lokho ethi akatholakale manje uPaul. Battle House. He had a girl with him who looked pretty strung out. Ehhotela uBeth waphaphama eduze kamngani wakhe uAngela noPaul wafika wabathembisa ukuthi sebezohamba bebuyela ekhaya. uBeth wayixolisa engayekile kubaba wakhe ukuthi uyayisola. uPaul watshela uBeth ukuthi ayikho into eshintshile phakathi kwabo. Everything's changed. Not with me, it hasn't. uPaul wavalelisa ku-Angela ebonga esehamba u-Angela ngenkathi noPaul eselungiselela ukuthi bona benoBeth babuyele ekhaya. Kodwa uMark nalamadoda asebenzela u-Omar bazungeze ehhotela balivulela ngenhlanzi. Kulokho kudubulana enye indoda esebenzela u-Omar yathatha u-Angela yabaleka naye. Akuphelanga isikhathi u-Angela wabuye esedrayive imoto eseyidubulile wayibulala leyo ndoda. uBeth indodakazi kaPaul basebemthathile. uPaul no-Angela bangena kwe-gun shop kaFrank for ukuyothenga iy'bhamu. uBeth indodakazi kaPaul basebemlethe phambi ka-Omar. u-Omar etshela uBeth ukuthi sengake ngasebenza nobaba wakho. u-Omar etshela uBeth ukuthi ubaba wakho wangithathela izinto engangiyithanda empilweni yami. Enkulumeni yabo u-Omar wanothisa ukuthi le ntombazana akhuluma nayo iphara eliyidlalela ama-drugs embuza ukuthi kuphi ekhaya. Where's home? Pontotoc. What? uPaul wayesehlome ngokwanele wahamba eseyindaweni ka-Omar for ukuyolwela ukuthola iphara lengane yakhe. uPaul watshela u-Angela ukuthi akamlinde ngaphandle ngemoto ngoba uzoyilwa yedwa lempi. Wangena ngempela uPaul ngaphakathi wawaqeda amadoda ka-Omar wadubula. Eseqhubekele ngaphakathi uPaul wafica ukuthi u-Omar usebambe ingane yakhe as a hostage. Ngathi u-Omar ekhomba uBeth ngesibhamu. uPaul wacela u-Omar ukuthi akadedele uBeth ngoba akangene engxabaneni yabo. Nokwathi lapho ethi uzama ukusondela uPaul kwaqhamuka uMark walwa noPaul. Nokuyilapho kwasuka khona impi enzima phakathi kaPaul noMark. Phezu kwalokho ukulimala kokudubuleka kukaPaul, uPaul wagcina kwazile uku-overpower uMark wambulala wamphosa phansi kwe-balcony. Ekugcineni kwabhekana uPaul no-Omar. u-Omar wathi uphakamise isibhamu uPaul wadubula kuqala wamlahla phansi. uPaul wadubula u-Omar wambulalela khona lapho. Esebaqedile uPaul uBeth wagijima eseya kubaba wakhe. uPaul wayelimele yambamba indodakazi yakhe uBeth baphumela ngaphandle. Nokwathi lapho bephuma bafica u-Angela ebalindile ngaphandle nemoto eceleni kwakhe. Bangena bobathatha emotweni badrayiva bahamba. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories of the Beat.